Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Hawamanta uyasun. Kay mundo pika, busata rurayka manata illanchu. Tukuy horasmi tukuylaya rimashka shimikuna tiyan. Medios de comunicación shinallataq redes sociales nishkakunami ashtawan ñukanchik yuyayta mañachichun mañakunkuna. Chaymi shuk maybalik aqllayta ruranata charinchik ima rimashkatataq uyana tukunchik. Proverbios 35:6 nin mandak Dios rimashka shimikunaka chuya shimikunami. Dioska paypi shunguta churaqkunapaqqa pakaq escudumi paypaq shimikunataqa imata ama mirachinkichu ñataq kanta harkashpa kanllulla kashkata rikuchinman. Bibliaka tukuytaq shinallataq paqtataq allichishkami mana llulashkakunatapish ari nishkakunatapish ñukanchik chari tukuchun. Yuykunallata kushkalla mana kashpaka chaskikpi imashina kawsana hawa kayta chayta ruri nishkallaka mana kanchu. Yaya Diospaq rimashka shimikunapi ari nishkakunaka tukuy horasmi manataq llullaqkuna. Dioska munanmi ñukanchikman rikuchinata payka imatapish paqtachikti kashkata. Chaypaqqa ñukanchikllatataq kashkatataq mallichunpish rikuchunpishmi shuk libruta korka. Chaypika tukuymi achikpish chuyapish kankuna. Paypaq chuya shimika paypaq pueblota cuidankapaqmi alli yachayta mawkaqpika shinallataq paypaq shimiwan yuyachishkaka ñukanchik shunqumanta paypi krichunmi ayudan. Ñukanchikka mandak Diosta riqsinkapaq rurashkakunami kanchik shinallataq paywan shuk apanakuyta charinkapaq. Dioska ñukanchikpaq ashtawan imakunata allichishkata charikushkataka ratu kungarinchikllami maypipish imakunata uyashkamanta. Shinapish Dios rimashka shimikunaka sarunpish, kunanpish, kayapish, wiñaytapish chay mana llullashka shimimi kikinpaq shunqutaka tukuytaq samachinga. Diospaq shimika imata ñukanchik mirachishka allichishka kanata mana minishtinchu. Mayhanpish kay willashkakunata mirachikpika Tayta Dioska kay librupi pay killkachishka llakikunallataqmi apachinga. Kay librupika Dios imallata rurana tukushkata killkashka shimikunami tiyakun. Kaymanta ima shimikunata anchuchiktaka Dioska kawsanaman rina libromantapish kawsayta kuk yuramantapish Diospaq pueblomantapish anchuchingami. Apocalipsis 22:18-19. Diospaq shimi nikunmanta ima chaykanta rimashpaka pandarinchikmi paymi kashkata riman. Diosta mañay kikinman achikllata rimachun allita huyay chay washaka imata rurachun nishkataka paqtachitaq. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.